gashyekero gashyekero ikintu kizazwiho cyane ni uburyo ngo amacupa yaho aguruka genari genari Nairobi papi hano mu gashyekero abantu bisinzira ryo mu mutwe ubu barawusatuye. Nk'uko mubibona aha tuzindukiye n'ahandi tuzindukiye mu gashyekero gashyekero ikintu kizazwiho cyane ni uburyo ngo amacupa yaho aguruka. Tugiye kwegera abaturage bose batubwira amacupa aguruka ya hano ukuntu ameze, niba atari ukubeshya mugume imbere ya televiziyo yanyu. Nk'uko mubibona uyu uza atwemereye kuduha inkuru rwose. Iyi nkuru urayiduhereza? Inkuru nyabaki ntayo mbaha. Arimo aratubwira rwose ko agiye kuduha inkuru. Ntayo mbaha. Ubu ngubu mubona turanigana kugeza uduhaye inkuru. None se ndaguha inkuru nyine. Ndi Ndahiro Valens papi. Atwemereye kuduha inkuru rwose nta kintu tumugeze. Ibyo mwabonaga byose mwabirotaga. Ikibazo tugufitiye uyu munsi turi kugenda tubaza abaturage bose ku kibazo gikomeje kuvugwa hano mu gashyekero cy'amacupa yabaguruka. Wowe urakivugaho iki? Ayo macupa baratubeshya. Ayo macupa ntayahaba pe. Impamvu ntayahaba. Nta macupa haba. Aha hantu rwose nta macupa haba nk'uko mubyiboneye mwanabyumvaga. Barabaharabika. Mukomeze mugume imbere ya televiziyo yanyu turakomeza kubakurikiranira iyi nkuru. How many times would they tell you, Mumu man? You think say they wise? Hey, Jesus Christ of Nazareth. Nk'uko mubibona uyu ni umuturage. Ni Ndahiro Valens papi. Birakomeye ariko birashoboka. Atwemereye kuduha inkuru urayiduha? Ntabwo ndi umunyamakuru ujya kubaza umukuru iyo ngiyo ngiyo ntabwo ari umunyamakuru. Mu gisinzi ubwo ni ururimi rw'abasinzi. Atwemereye ko agiye kuduha inkuru. Nuko nareba neza ariko menya urundi neza. Ego. Ego nuko shoni. Atwemereye kuduha inkuru. Ikibazo tugufitiye n'ubundi turi kugenda tubaza abaturage ba hano icyo bavuga ku kintu cyitwa kuguruka kw'amavide ya hano. Ibintu by'amacupa aguruka se nanjye ndabyumva bakagera bakavuga araguruka. Nabona ngo nuko nyafite ntabwo yajya aguruka nta mababa agira. Ntabwo kwamukubita ubwicazi bwo gukora. Amacupa ya hano ngo araguruka nk'uko abyiyemereje namwe mubyumva. Abantu bamenyereye inzoga ngo zigira amapine. Iza hano mu gashyekero si amapine gusa zifite n'amababa. Watwereka ibaba kuri rino cupa ryawe? Ibaba ry'icupa ryanjye si ukuvuga aho nawe reba. None se ubwo haba harimo bya bintu by'imirozi nibwo yatogoka akiruka akagenda. Ubu se yagendera. Wadusobanurira ubwo buryo amacupa ya hano agurukamo? Amacupa agaguruka ndakugorogereza ashobora amafaranga yadusha umukunyagirwa n'ifaranga mu byawe yariko bizaga nanjye ngiye kumushakisha ntabwo yaryamana do ntabwo ako
Kore nini watunyisha wowe wahisa. Nk'uko mubyiyumviye ngo umuntu umwe yageze gutya ashinze ubwamene amugurukiriza icupa mu maso ngo po mukomeze mukurikirane televiziyo yanyu igenda urimo gurukirizaho ibi bintu byo kugurutsa amacupa mugashyekera si ubwa mbere bihumvikanye mugume imbere ya televiziyo yanyu. Aha tugeze ni kuri tere neza amacupa agurukira. Yari nkubise habuze gato ariko nk'umunyamakuru wanyu iryo ni icupa rinyuzeho biragoye gufatira ahantu kuhatora inkuru biragoye ariko njyewe ndashaka gusezera mu kazi k'ubunyamakuru. Genari Ndayiruvare papi hano mu gashyekero abantu bisifite ryo mu mutwe ubu barawusatuye. Ariko se n'umuwe kuri kurira wabaye uriya muntu wanze gukora sapu yanze kuyikora se ndabona yanze gukora na like